کو आपके समातों के हवाले करना चाहती हूँ। हर दौर के अंदर नबी की तारीफ बयान करते चले आ रहे हैं और हर जुबान में करते हैं। जैसा कि आपने हमारे प्रोग्राम के शुरू में उर्दू में नात पाक समात फरमाई है, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पंजाबी ज़ुबान में नात का गुन गाने के लिए दावत देती हूँ। फरखुंडा जबीन बिन्त अब्दुल बसीर साहब को, जो कि तालिबा है अरबी पढ़ने की, कि वो आए पंजाबी नात पेश करें। तशरीफ लाएं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلیوں دی مدینے دی اڑن داتا مزاندا او باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزاندا اسی نہ جاننا سبز گنبد دی چھوندی اسا مددا تو سکھ دیاں نو ہڑن داتا مزاندا گلی ہوندی مدینے دی پورن داتا مزاندا غرت میں نہیں ڈرتا کہ موت ایک دن تیاری ہے اگر ہوندی بعید وچ گھڑن داتا مزاندا دیدار مصطفیٰ یارو گھڑن داتا مزاندا گلی ہوندی مدینے دی پورن داتا مزاندا خیال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں صفا مروا تے دورا میں او مائی ہاجرہ مانگو ہدایت دے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزاندا او باغوں دے کھجوراں دے ٹرن داتا مزاندا۔ السلام علیکم۔